turabashuhuje kandi tubifurije kugira ibihe byiza mwese mudukurikirana munyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano ndagushikiriza gukora subscribe cyangwa sabone kujya ujya mu mbagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Tuguha ikaze muri gahunda yacu y'amakuru ninkunge kubwira kubijyanye n'ibyo umuhuza bikorwa wa AFC M23 Nanga Corneille yahishuye anagaragaza ubuki bagize uruhare mu kwibira Tshisekedi amajwi. Uyu muyobozi w'ihuriro rya AFC M23 Corneille Nanga yahishuye ko umuryango mpuzamahanga wagize uruhare mu kwibira amajwi Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera za 2018. Mu kiganiro cyatambutse ku muyoboro wa YouTube wa Mario Naufal, Nanga ashimangiye ko Tshisekedi ari ku butegetsi wategetorwa nka president kuva mu myaka irenga 6 ishize kandi ko ari kuroha iki gihugu mu manga y'ibibazo birimo amacakubiri. Nanga yabaye president wa komisiyo y'igihugu y'amatora muri Kongo kuva muri 2015 kugeza mu mwaka 2021. Niwe watangaje ko Tshisekedi yatsinze amatora yo muri 2018 ku majwi 38 n'ibice 56% akukirwa na Martin Fayulu wagize 38 n'ibice 82%. Yabajwe niba atari wafashije Tshisekedi kujya ku butegetsi, asubiza ko kwibira uyu mukuru w'igihugu amajwi byagezwemo uruhare n'inzego zitandukanye za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Nanga Corneille yagize ati sinateguye intsinzi ya Tshisekedi ahubwo habayeho gukorana kw'inzego nyinshi. Urabizi ko iyo uteguye amatora komisiyo y'amatora iyagiramo uruhare, ariko hari abandi nk'inteko nshinga amategeko, igisirikare, izindi nzego za gouvernement, ariko n'umuryango mpuzamahanga iyo bigeze kuri Kongo winjira bijyanye n'amatora ya Kongo. Nanga asobanuye ko abari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO nabo bagize uruhare rukomeye mu guha Tshisekedi intsinzi y'amatora. Yagize ati bose bari bahari kandi barabyemeye bati ntacyo bitwaye, ubu nibwo buryo bwiza. Niyo mpamvu navuze ko atari njyewe, yewe na MONUSCO, ubutumwa bwa Loni, bose babigizemo uruhare. Martin Fayulu niwe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka 2018. Umunyapolitike aracyabihamya n'ubu ngubu agaragaza ko ari we president wa Kongo watowe n'abaturage ngo Tshisekedi aruyoboye iki igihugu. Reka dukurikirane ikiganiro cy'uyu munyamakuru Mario Naufal yagiranye na Corneille Nanga kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Mario Naufal. Policies that were popular that Felix Tshisekedi ran on in 2018. Why did he win power then? What were some of the policies that made him popular with the people of Congo? Was it popular? I don't know. This is what you say, but I don't think so. I can say the circumstances at that time. Nubuhe buryo mwakoresheje kugira ngo Tshisekedi ajye ku butegetsi bigaragara ko yari umuyobozi ukunzwe cyane n'abaturage akanatsindira amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri 2018? Nimba yarakunzwe ibyo ngiye ntago mbizi, gusa ibyo nibyo uvuga. Ubwo buryo bwakoreshejwe icyo gihe bitewe n'umutekano muke wanaga muri Kongo, byari ngombwa ko hakorwa ibikorwa nk'ibyo ngibyo ndetse n'ibyaye n'ubutegetsi bugaherekanwa mu nzira nziza, bugaherekanwa mu mahoro. Kandi ibi ngibi mu by'ukuri nibyo byabayeho kuko ubutegetsi icyo gihe bwahererekanyijwe mu mahoro. Gusa uyu ni umwanya mwiza kugira ngo ngaragaze ibi ngibi kuko nubwo nari mw'uyu mwanya nari mfite abandi bantu benshi cyane bari bangaragiye muri ibyo bikorwa. Aha navuga nka perezida wari ucyuye igihe Bwana Kabila Joseph, ndetse hananavuga n'izindi nzego zitandukanye z'ubuyobozi za hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bose barabyemeje bagaragaza ko ari bwo buryo ubwiza bugomba gukoreshwa. Ibi rero nibyo byaje kubaho. Habaho ibijyanye no guhererekanya ubuyobozi cyangwa se ububasha hagati y'abaperezida bombi ari ubucyuye igihe n'uwari umusimbuye, bagahererekanya ububasha nta maraso amenetse. Aya niyo matora navuga ngo yagenze neza cyane kuruta andi yose hano muri Kongo, kandi byose byakozwe mu buryo bwiza. Niki mu by'ukuri utemeranya mu bijyanye na politike na Perezida Tshisekedi? Kuki hari byinshi bijyanye n'imiyoborere ye utemera? Hari ibintu byinshi njye na Tshisekedi tutumvikana, kandi ibyo bintu mu by'ukuri byinshi mvuga nagerageje no kubimubwira we ubwe kugira ngo yicara bizi abimenye. Mu by'ukuri uburyo ki aho icyerekezo ikibi ubutegetsi ayoboye
ibi ni ibintu mwerekaga ko ari ibintu bidakwiye. Tshisekedi ntabwo ari umuyobozi ukwiye. Tshisekedi ni umubeshyi wabigize umwuga. Tshisekedi ni umujura. Unarebye mu by'ukuri byo ki ayoboyemo iki gihugu, ashyira imbere mu nzego z'ubuyobozi abo mu muryango we wa hafi, ashyira mu butegetsi abo mu bwoko bwe, akirengagiza abandi. Narabikubwiye ubushize, hano muri Kongo dufite ubwoko buri hagati ya 400 na 450. Rero iyo uyoboye igihugu giteye cyangwa se kimeze nka Kongo, ugomba kwibuka ko utagomba gufata abo umuryango wawe akaba ari bushyira imbere mu nzego z'ubuyobozi, cyangwa ngo ushyire imbere abo mu bwoko bwawe, mu buyobozi ushyiremo abantu bawe ba hafi, inshuti zawe. Urabibona muri iri shyaka ryacu rya Alliance Fleuve Congo AFC M23, nk'uko watubonye hafi ya twese hano, ubwoko bwose bwa hano muri Kongo, buri ntara, buri gace karahagarariwe muri iri shyaka ryacu. Iyi niyo Kongo twifuza, Kongo inzego z'ubuyobozi zirimo abakongomani bava mu moko yose, nta vangura. Tshisekedi yabibyemo amacakubiri mu baturage b'abanyekongo. Tshisekedi yasenye igisirikare cya Kongo. Tshisekedi yashyize imbere ruswa. Mu by'ukuri yari umukene mu myaka yashize, ariko aho agiriye ku butegetsi nyuma y'imyaka 2 imyaka 3, atangira kubarirwa mu bakire, mu baherwe batunze za miliyoni na za biliyoni. Iki ni ikibazo gikomeye, kunyereza umutungo ugenewe rubanda, ruswa yamunze igihugu, imvugo zibiba urwango. Hari ibintu byinshi byatumye mu by'ukuri ntishimira imiyoborere ye, kandi naramubwiye ngo ibi bintu by'ukuri uri gukora, uburyo uri kujyanamo iki gihugu ntabwo iba ari byiza. Ibi bibazo bye byose urebye uyu munsi niwe kibazo gikomeye cy'ibibazo by'umutekano muke urangwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nayo mpamvu ubona uyu munsi twatangije iyi gahunda yo kugira ngo duhindure ibintu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni iyihe mpamvu turwana? Ni impamvu enye. Impamvu ya mbere, dufite igihugu kiyobowe nabi, kandi kiyobowe nande? Kiyobowe na Tshisekedi. Mu by'ukuri Tshisekedi niwe ugira uruhare mu kugira ngo iyi system y'ubuyobozi ibashe kutagira icyo igeraho. Yasenye igisirikare cya Kongo aricyo FARDC, yashenye igipolisi, yimika ruswa imbere y'ibintu byose. Inzego z'ubuyobozi zose zirangwa na ruswa. Noneho ikirushijeho yafashe ubutabera nk'igikoresho cye cyo kugira ngo yivune abanzi, cyane cyane abatavuga rumwe nawe. Bamwe uyu munsi bari mu magereza, abandi barishwe. Turarwanira kugira ngo tubone ubutabera, turarwanira Kongo yacu. Icya kabiri turwanira, hari ibibazo byinshi, ibibazo uruhuri bya politike hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi ni umuyobozi udakwiye, ntiyigeze atsinda amatora habe namwe hano muri Kongo. Yafashe abatavuga rumwe nawe hafi ya bose, ubu bari nyuma y'amaferabeto, barafunze, bari mu magereza. Ibyo turabizi ariko ntabwo twabyemera, nta nubwo twabyihanganira. Impamvu yacu ya gatatu turwana ni ubutegetsi bubi cyangwa se imiyoborere mibi, yiba amafaranga, abiba amacakubiri mu bakongomani. Impamvu ikomeye ya kane tutazihangana ni yo kugabanyamo abanyekongo ibice, gushyira imbere ibijyanye n'amacakubiri. Hari ibinyoma bye akoresha nk'igikoresho, avuga ngo hari bamwe mu bakongomani mu by'ukuri badafite inkomoko muri Kongo, batari abakongomani. Yanze kwemera ko abaturage b'abakongomani mu bwoko bw'abatutsi, yavuze ko atari abakongomani, baricwa aho bari hose mu gihugu. Abakongomani benshi bari mu buhungiro, ba mu bihugu by'ibituranyi, ba mu mahanga. Ibi rero ntabwo twe dufite umwanya wo kubiha agaciro, kandi tuzabyemera ko abakongomani babaho ubu buzima bw'ubuhunzi kandi bafite igihugu cyabo gakondo.
There are so many people in DRC just because other they speak. Hari abaturage benshi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa ngo kubera ko bavuga ikinyarwanda ndetse bakaba banasa cyangwa se bafite ishusho isa n'iy'abanyarwanda, avuga ko bose ari abanyarwanda atari abakongomani. Nk'uyu munsi nabwo bari kuvuga ko abavuga igiswahili cyangwa se abakongomani batuye mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo, uyu munsi bavuga ko ngo bose ngo ari abanyarwanda. Oh, I don't know, they have the kind of face they look at. Then they say they are all Rwandese. And today, all the Swahili speaking people, the East people, they say that they are all Rwandese. They say in Kinshasa they are all Rwandese. Turabashimiye cyane, uyu no musozo wacu w'iki kiganiro. Ni by'agaciro kubana namwe umunsi ku wundi. Amakuru nka cyangwa se ibiganiro nk'ibi nakagarukana kuri AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Shalom 24.